Na nkuchenio na rumena rwa gisiasa irumurete ati kama bunge wa Mara kareke Mbioki na MC wa Wandi ya Chogoria Margaret Gitari nyuma ya Gitari kuganende kareke nedirete ya kimuthokire michemani wiki ya gisiasa toni ya Chogoria nkoroki Margaret na ugete kareke chiumeti na siasa cha Wandi kia ontogo chiumio na kithira akariba Mara bamucho kirenge kia kithirano keyite Kiririmbe murugutira na nkinya mwanku agichia chano akokwimba na nkinya kuthimba mbare cionthe cia gicigo mbunge kia Mara muthenya we mundi MCA wa Wandi ya Chogoria toe Margaret Gitari aregwa tikirana cia mubunge kareke Mbioki muthenya wa kiumia kuthi wiru athire auga barabara iji wiru te MCA utindikite ithondekwa niwe iu ni mbere keri akuthigia nchuku igoro arathire auga MCA wa Chogoria ward ni auririte azimioni ona ati kwenda kuthi micemanio ariringa siasa cia ntura akiaraniria na ndiki bandeto MCA uyu augite gwe na mubunge kareke Mbioki no akaba gutangirikana kiri ciacha na nkinya mothi na mbere mawandie ya Chogoria koguo ndienda ku request kare kwa Mbioki atigane na siasa cia ntura ni cia MCA na ketho kwi MCA agu support ni amu support kivyake na kare kwa Mbioki tienda kumwira Chogoria ward ni bacanukite riu ti baria baretagirwa ageni bareterwa ageni bakauga bakabaingurira nyumba bainguriritwo wakaje na batitonya nkinya sitting room baraithiritie bakauga nuntu kairo nikia kurwala mastitis ni oke Chogoria ward irete iria ni kamwe kabisa lakini kula antu baria ukwenda gusupport batijiona Kuruki Margaret augite mirandi ya thirikari nene no akekureta mpagaga nontu bakugoma na nio mubunge kareke Mbioki abatiri kwithirwa akiariria nditi kuthungira ciacha cia Wandi ya Chogoria ni aume nau siasa njia MP au keturinge siasa cia MCA nontu kiria gigutuma athi mucemanio ni kwaria mauntu makwa ndi Margaret wa Gitari MC wa Chogoria ward akiugaga ni kuringa siasa cia ntura niwe ukuringa cia ntura kare kwa Mbioki barabara cia ward road ni mbi ukujitia barabara cia national government kaikuremete nontu getho itikuremete barabara ya kuma Kajiondo thigwitia mutindwa kuthi aria njira gutonya Kauruko barabara iu supposed kwithomenyete ni mbigiritie contractor aliwa mbeca jia na nikenda omba kuthi mbere nayo muthia MC uyu na ariritie ndugu ya mubunge kareke Mbioki kiri michemania thirikari ya county inu indiria kwina function ya county government kuria MP akuma na micemanio ya nikenda jaga kimucemanio wa county government tikumenya niku MP supposed gwita mucemanio wa national government and yesera jia national government ere antu national government eku nethiete mwena uriku ndeto ino cia mubunge kareke Mbioki na MCA Margaret Gitari ciumanetie na ciacha cia biama araringi ciacha aba kiama kia UDA kana Kenya Kwanza aba kuthi bakimenagiria murengo wa Azimio na barabari kiamani kia Jubilee bakirombaga kura na kiama gikukiri county ino bobange bonde baralongi bagetwaite ciangabana bagetwagete kia mujumbe baratolokera Jubilee ya Raila Amolo Odinga na ikatokabaire tuoneka nane complete tuko pamoja kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi.